Kuthe ngemva kokuthi uMengameli ezwe iinlilo zabantu wakhwela estage ayokhulumisana nabo. Amalungu ehlangano i-EFF asikimile aphazamisa ikulumo kaMengameli ngokumuzela. Honorable Luthuli, I've warned you. Chairperson, it's a point of order. I've warned you. What's the point of order? Chairperson, awukwazi ukuhlala lapho usicindezele ukuthi ngeke usasivumele isikhulume. What is your point of order? Chairperson, awukwazi ukwenza lokho. Awunawo amandla ukuthi ungathi ngeke sesikhulume. If ungasungilalele ngikhulume, then uzoyiza i-point of order yami. Please take your seat. Chairperson, number 1, fanele kusiprotect. No, Chairperson, awukwazi ukusabisa. Uyasabisa njengamanje. And lokho ngeke sikuvumele. Uyasabisa. uMengameli uvula ikulumo yakhe ngokuthi bazokuragela phambili nokunikela abantu isibonelelo sikahulumende. Begodi bayazi bona abantu abaningi banemiraro yokuthola imali leyo. Siyazi ukuthi abanye banezinkinga zokuthola nale mali ye350. Siyakwazi lo. Sithe sizaqhubeka nayo le grant na kulonyaka ozayo. Indaba yokwetshiwa kwemali kibo umasipalada uyikhalime ngamagama abukhali uMengameli. Wathi lokho kwenza bona abantu badimeke izenzelwa. Bangathi igebengu zonke zihlangane la komasipala ngoba kulapho imali itshontshwa khona. uMengameli uthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi kuqatshwa abantu abafundileko begodi nabathwasisele umsebenzi loyo kibo masipalada. Vale ikulumo yakhe ngokuthi njengombana utholile umbiko wonke womhlangano we-NCOP eGwini, batsha bongqongqotjhe bazakubuya bazokuqalana nezinto eziphakanyiswe zizakhamuzi.